walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Al-ayah. Sadaqallahul azim. Amma ba'd. Ulama'una al-a'izza wal kurama indallah, dan kaula amul ja'aki batan kaula ta'zimi ajunan Kiai Haji Nasruddin, ajunan Kiai Haji Khuzai, ajunan Kiai Haji Sulaiman, ben seteja para kiai, seteja para guru sehadir nu'un saporah. Dan kula tak bisa nyebut tung situng karena terbatas pangauning badan kaula. Namun meskipun badan kaula tak nyebut secara rinci, sedikit pun tak ngurangi takzim ben hormat dek seteja saya ampun alengki. Allahu a'lamu bi asma'ihim wa hum yukramuna indallah. Tokoh masyarakat, para sepuh bini sepuh, pemangku Desa Tanjung beserta Hatijah ben seteja almarhumin almarhumat dari keluargana Bapak Aliman seampun adinginin dunan seampun seteh keberadaan sehat langkong-langkong apolong kaula ajunan saat semangkin ala kotoat semoga kaula ajunan tak karua apolong neng etancung tapi sampai ke akhirat pakuna ipapolong dalam keberadaan kenging ridho ipun Allah. Amin Allahumma amin. Salawat ben salam ngiring atoraki da ajunan semulja Gusti Kanjeng Nabi kalaben salawat ben salam kak dinto muga-muga tetilen jalan kaula ajunan sateja sehadir saat semangkin ibek tabi Nabi Muhammad kalaben syafaat sehingga kaula ben ajunan tak nyeting dak panas apa yang nerakah kalaben pertolongan na ajunan Gusti Kanjeng Nabi manter sakak dinto bedenah. Amin Allahumma. Bapak Ibu hadirin saya mulja'aki Allah, orang saya ampun sete kak dinto orang saya ampun sete kak dinto tade lain seedente kak dinto dalam hadis itu buaki lem nekata tade lain seedente kak dinto dalam hadis itu buaki lem nikah tak ada kecuali nan adua aki orang sete nikah sebagian tak setuju nikah adua aki keluarga sesete kau leben ajunan kak dinto jus jailanian pen malam Senin sebulan sakalian otabe ketika andi adanian pen malam Senin sebulan sakalian otabe ketika andi acara-acara tertentu otabe setahun 2 tahun katimangkin pah sai buare. Bapak Ibu hadirin saya muljaki Allah. Orang saya tegak dinto, saya adente doa kaula ajunan. Ni kata bekto kalaben bekto akati si bekto tentu akibi kaula ajunan. Teti orang saya tegak dinto setiap bekto saya adente ni doa dari kaula ajunan. Meskipun bi seodi ni ka atua aki orang mati ni ka bekto apa nama mi bekto ki cok biaya neraja nih kemun pah penari ngehole kemet make sabun na kian jual. Makanya ngehole gak dinto hadirin kan ibek tuwe. Adu akhir yang sete nih kematura mari petong pah ngalle ka Pak Polo Arena. Mari Pak Polo Arena pah ngalle ka 100 arena. Mari 100 arena pah ngalle ka 1 tahun, 2 tahun, 1000 are. Nika pas eko caki acara terakhir seerajai 1000 are nika. Kan nika saya gebela ada di lebih wahabi nih. Saya buare di mana beda di lah tak ada saya buare ni kan ada di lah. Mbian mun nyari hadis alladzina ya'maluna sahibu hari tak ada tak kira beda. Ada di lah ni kan mun as-sahibu hari ni kan tak ada. Mun haul ki beda. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam fa idza laqahum bisya'bi irtafa'a sawtahu faqala salamun alaik sahibu hari ini kata kira beda hadis ni kah? Mun man Buhari beda. Saja beda dalillah. Keng mun nyari saya beda dalillah sahibu hari hadirin tak usah nikah. Kelenun. Najis celatong asape ben najis tamanco ngajem ni kemakilah sampai kiamat tak kira mengki hadis seben ayat dembian.
Sehari biembian alladzina yaltamisuna tamancu'a wa caladong tak kira beda. Cok nyari hadis ada hadis cuma beda hadariksun. Ada saya bahas nikah. Jadi mun pah dalil kutu nyebutnya mah hadirin kapi deki ada dalil kapi. Maka pian tak oleh ada racem marin. Di mana beda hadis Kanjeng Nabi ada racem. Nah ada butuh deki hukum mun sanikah. Jadi saya buari ini kebeda dalil deki tak nyebut saya buari. Napa dalilnya? Abdullah ibn Umar kak dinto acerita kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ata masjid Quba'in kulla yaumi sabtin masyian aw raqiba. Cepon Abdullah ibn Umar Nabi Muhammad kak dinto setiap hari Sabtu entar dek ke masjid Quba. Napa saya kelako? Adzikir, i'tikaf, salat sunat, ngaji Quran. Tapi pun hari Sabtu masyian aw raqiba. Terkadang Nabi Muhammad nika masyian melampah adarat, terkadang aw raqiba, terkadang menunggangi unta atau jaran. Oke kuda. Kita ada bakun jaran kia kan. Kanjeng Nabi ini setiap hari Sabtu entar ke masjid Quba entar ibadah. Lah ni kebi ulama ahlu sunnah nikah ede buaki berarti orang toh buktena Nabi Muhammad ibadah dak ke Allah. Masjid Quba nikah ibadah tepak ben hari Sabtu. Mak hari Sabtu. Cek saking hari Senin pulang Kanjeng Nabi lahiraki. Cek saking hari Kamis pulang Kanjeng Nabi narima wahyu. Cek saking Jumat pulang Sayyidul Ayyam Jumat. Hari Sabtu. Mak tepak hari Sabtu. Hari napa hari Sabtu nikah? Lah ini kenunjuk aki berarti orang ibadah ni ke oleh dan tu aki bakto tibi. Ya mun orang ibadah oleh dan tu aki bakto tibi. Saya ibu hari ni kan ibadah, men kan dikir begitu lagi. Berarti impian oleh dan tu aki bakto tibi ben tempat deh. Tempat tah isabek teu lemah bapak aliman. Bakto nah isabek semangken hari Kamis malam Jumat ni kan. Beda dalilah, beda. Nabi Muhammad ibadah pada hari Sabtu isabek masjid Quba. Berarti kula ajunan ibadah ke Allah oleh nantu aki tempat oleh nantu aki bekto. Ini kan jaman ulama ahlu sunnah wal jamaah. Aslina saya buari ini kilo depak 3 tahun. Saya buari nikah 3 tahun kurang sebitek 5 hari. Kita depak. Mi saya buari ini king put sebut dan tak kutu pas oleh saya buari yang kulo kutu pas. King terkadang bawa dari motor nikah. Kutu cek titis ya. Banyak jangan ceng kecompok nikah. Acara saya buarin makin nikah hari Kamis. Kulis bisa hari Senin beri wah debu. Ya lopot lo depak tadi. Tikal kudu nyari penjara lain. Bi kula bae tanya aki. Mbian mun andi keluarga yokom kak. Bejenai kerem Kamis cang kulis Senin lai kerem ka ada. Deureum kira-kira. Kijan bunga jan jeung ngade. Pada kereng mate cang kula. Saya guna Kamis Senin lai kerem ni kecumpung ancek belum waktu naik kerem lai kerem. Oh sini kehitat. Ongki korong kalak kula jadwal dah. Andi pengajian. Abang mau nyari setepak saya buari kula kosong nemu di mak ada sekali tak mau pengajian marin. Punten benih keng troyon ceng kak. Keng mak lihat tak burung oncengen nah. Benih kula kan kutu madepak hukum seseongkun. Tapi saya buari kak dinto hadirin. Saya buari kak dinto. Dalil cepon ulama ahlu sunnah wal jamaah. Kanjeng Nabi kak dinto. Bi oleh nantu aki bakto tibi katiba deben mangken kak dinto. Tapi saya kelaku ajunan saya buari nikah. Tak keluar dari ajarna ajunan kusti Kanjeng Nabi. Setelah ampun sesuai kalau ben saya kalakoh. Ben saya ya ceraki bi ajunan kusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pramila kak dinto. Saya dente siang hari siang malam orang idilum kopur. Kak dinto doa dari kaula ajunan. Sementara kaula ben ajunan atu aki orang sete kak dinto idente setahun sekalian. Idente sebulan sekalian deng beda kompolan, deng beda jailanian, deng beda sebelasan. Maka ten kula mada pak semangken de ajunan seteja. Mana bi ajunan ngagungi orang sepo atingkel umur. Mana bi ajunan ngagungi rajih atingkel umur. Mana bi ajunan ngagungi keluarga atingkel umur. Tak langkong tua kaya bejeng sekalian lekai dalam sehari ini ketua aki karena orang sesete ini kata tidak boleh seidentik kecuali tua dari kaula ajunan yang tadiru da'watan talhaqahu ada boleh seidentik kecuali doa saya doa kadin to epangki bi orang sesete dari min ibnihi dari anak dari rajina dari keluargana seidentik cuma doa sementara kaula ajunan sikit beda itunya tak teman mikir kasih atik dentean kula berajunan sibuk kelaban urusan lain beda tancung nikah. Jadi mun pikir kau leben ajunan ni kepada ben andi anak kau le ajunan entar ke Malaysia alakoh
Kula benajunan saya kakan dari naren tak andi saya tak dan tak kira mandi Malaysia. Sementara anak saya Malaysia bening mikir ikan tu saya mati ya saya andi saya kakan. Mikir saya long polong ya semak lesoki. Saya ilmu kopur ada boleh saya dan tak kau le benajunan tuan nah. Sementara kau le ajunan sibuk kalau ben urusan tunya tak remare. Padahal saya mati ni cak saking oning kau le ajunan. Tak boleh saya harap kan ampun tak bisa amada remah kecuali tolongi event tu bi seodi. Maka Nabi Muhammad orang mati ni kan ika boleh pada banding takellam. Kalau gorikil mutagawis pada banding orang takellam separlo pertolongan. Coba orang takellam. Pahebati orang keng mun takellam nangkin pentu bi orang sebeda tengkengan hadirin. Papelaki pasoki takellam tak faida tunyana. Maka orang mati ika boleh pada banding takellam. Pentrangak napa orang keng mun takellam ada para tuna ilmu na. Kelanun ustad kiai apal kitab apal Quran takellam lo bisa gak pakun tolong bisa etengkengan soki banyak pesena nangkin tolong ngemun takellam tak bisa pelak ni kasilat teteke hebatan ben angling dharma ni kasilat makela pelak ka agenta de rem mamakela bisa anggap berde remah mun takellam pakun nangkin tolong ngin bi orang sebeda etengkengan pada benar yang sete ni ki oding ingat na pak saus mun la sete ni kata bisa hadirin pakun ko tu tolongi bi orang seki odi orang ni ke sebeda pitan tak mun ki odi ni ke beda jabatan beda soki beda kiai mun kelem kopur ada kiai tak itunya beda kiai beda ustad beda pintar mun asalaman ni cium tanang apan lebet orang mancing engki itunya mun kelem kopur tak ger bah malaikat ke nyeleke tak langkong kiai tak gera mun klero pakuni por aja macam tahu saya gelem kopur kan to kiai raja yang mature coba antar ke Mekah atau waf itu ring jeleng sokon ka tak bisa kan Mekah ba elang kiai napa boleh gelem kopur hadirin kan Mekah lah elang kula ustad yang ngembian atau waf Mekah ada kula kepe bi ring jeleng atau le kanan pe kepeng ring jeleng oke atau le kereng tempat kepeng ciling ada bengkong pas emu aku le bengkong ni kuton laki cak bini keluar tak bisa aku lepas mikir ya Allah ngara aku lepas ampun ngucak jandaru jang aku dari kening belet ana mungku aku lepas mikir makanya aku lepas hambu kan kaya wah lo ngucakan janda lo nyarian janda jadi makin aku nyari paraben lain kita tak siapa debu tak bisa ni Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi siang hari siang malam saya dan te orang saya tidak boleh kecuali tua dari ajunan. Mangkana torikan mangkin biasa aki atua aki keluarga saya sebenarnya mun bisa pun maria bejeng. Tapi kan masalahnya kalau ben ajunan si atua tak oning tinggi. Kan saya pikir si atua tak oning mungkin nggak nikah kan doa atua tibi kan kiai satu aki deki. Hadirin atua aki orang saya cak matur cak tancung re. Titimban ban maria bejeng doa siapal cak Arab Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan pada tak apal kaya tak usah Rabbana to boy Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati semate ten kula anyo onakina sapora de kaajunan mun beda tusan ring sepoten kula sikita sapora aki mun epak mbuk ten kula ialam berzah beda icurengan neraka angka aki ali aki dek kekebunan swarga mun epak benembuk bedek kekebunan swarga tambah aki derajat tambah aki kanikmatna kalau doa senik kan kali depak yukbalu min ayyi fahin doa ni kayak terima dari lesanna pak saus sembian saya doa tak kutu cak Arab tak ring matura embian ring surga aja pada sak turungi badan kulu nyuwun pangapunten pada embian ring cenah lek bicong lilingai sancang pada mancing cong ya kok kenapa? Bocah mancing kok ring India kak sampean ceng pancengan sampean jadi itu aneh ke dari napa saus tak usah cak Arab jadi kan makin ten kula mai muda ten kula mai ngah ben lestari asolat ketika adua cek kolopai tua akhiring sepona ajunan seampun sete tak usah cak Arab cak matura kira-kira siap napa tak punten ngelaku manter epaeng sehingga pun berapa jeng dan deki bah bisa adu aki banget
Makhluk baju. Oh. Kenapa? Orang mati kira di India. Disuruh joget almarhum ada ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Tetih sebanyak terjadi atu akhir yang sete imatune kecomangki setahun sekalian, seminggu sekalian. Ken mangken kaula ajunan. Menter kayak ngak nah mari abu jeng pas engak itu aki. Amin. Ko nanya lah pun malam Jumat ke kuburan. Ngak malam mangken ni kalau malam pujuk setahun sekalian. Ani kentar ke kuburan ke aleng-leng setengah jam ko borok ke timur ke laut ke deje. Apa kak kubur nambu elang jongeng. Ya elang cek setahun sekalian. Toro kadang ring metu nih ka entar ke wali 5 kak dinto setahun telo kali. Toro kadang nyala sedek ke pujuk Batu Ampar, nyala sedek ke Sayyid Yusuf Telanguh, entar dek ke pujuk Panaungan, entar dek ke Martajasah, entar dek ke Batu Ampar. Ini ka toro kadang ke wali 5. Cek karo wali songo, maki wali songot entare. Keng tak langkong sebelum entar dek ke wali-wali selain, ring sepo kaula ajunan kak dinto penting aki ka ada. Apa napa sebab nomor situng selebih ngaputuaki tuan panjenengan selain na wali kak dinto ring sepo na ajunan. Mun wali kas sama kita yen tadi bi sampean satu aki banyak kas. Keng mun ring sepo na ajunan mun beni ajunan satu aki. Saya satu aki. Mikir ring lain satu aki aja anang peta satu aki. Jelas. Tak langkong. Mungkin jak ni ka pengajian kan kutu bela kan. Wali songo make tak yen tadi bi sampean tak kakurangan doa hadirin. Satu aki na banyak. King mun ring sepo kaula ajunan pah lopot di kaula ajunan satu aki tak kira beda orang atua aki. Secara khusus meskipun beda secara umum, nggih. Wali jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Cuman cek lay tabur makin melu akan didik kan. Pi pah arpuan bodi situng tak arpu makin selain arpu itu nyaki mi tak arpu cek kok bitangan naik kerem. Ini mah pasar, bodoh pasar pelengahan ibun murdaja, acual teking. Selain arpu kapi mayit, kapan ngiding ni kapan entar ke pasar pelengahan. Peongkuan na mimpi malam mah. Entar ke bun murdaja, narin cual teking. Ternyata ongkuan, bisa cual teking ini aku tak abik kebian. Kapan abit? Ini kayak kitab nih kan. Pahamin pe boleh, entar ke kuburan boleh. Pas kuburan ini kekapi pah arpu sampai gila orang selalu arpu sekali. Artinya menerpu nih kan. Mi arpu ya kira manuali jami'il muslimin wal muslimat kasa saya arpu. Segala tak arpu semakin pah arpu sekali. Tanya ki, mi arpu ki cari baring tak arpu. Iya kau ada senyeremi setia. Ngiding kelekung entar boleh ke pelengan antek kubun murdaja. Ada saya jualan. Tanya ki keting. Dan mami ada deh. Mati beri kok. Nang kitab nih kagula, nih kamu bagian paraya ini kau, kuning setuju, benar le pada pak nih. Artinya, wali songo nih kema kita itu akibat kaula ajunan, pakun tak kekurangan tua hadirin. Kengring sepo kaula ajunan, mun lopot di kaula ban panjenengan singirim, sera pole singirim akina kenceran, ban sera pole satu akina. Pramila gak dintok, tore, kuburan nih kecek entar setahun sekalian, tore pebeli kalambak pole seminggu dukane. Benten kula mesen nah. Tak langkong muntar ka kuburan ni kecek petepak ka malam Jumat. Anapa? Polan mangkin ni ke zaman sibuk. Mun lambak ibuk tu malam Jumat. Pun malam Jumat bisa istiqomah. Mun mangkin cek bektu anapa? Mun bimbel ibuk tu malam Jumat. Pan malam Jumat tepak ke acara apa beda mantan boy. Pray ada tek seminggu aki seentara boleh. Mun pas Jumat datang tepak ke oncengan ngak mangkin ke misal malam tak antar boleh. Kong pada beda bektu kosong entari kuburan seminggu dua kali. Kule ni kayak compok. Entar ka kau punaring sepoten kula tak ibek toy malam Jumat po kung pala beda pangacian burung kula nyalasay hati. Abo nanti malam Jumat kula pak tahun senyalasi. Abo mangkin kau ring jan sibuk ka. Mun ibek toy malam Jumat pan malam Jumat nga mangkin bahan di acara uncengan itu ndak nakin Jumat seminggu aki lah. Mun papan Jumat datangan di acara kan itu ndak kau tu Jumat boleh. Tapi mun papan malam Jumat kegiatan pah tepak cok kesibukan tak tarintar. Mangkana cak ukur kelaban malam Jumat malam na pak saus kapan empian lega lebah entari karena orang ini kejan sibuk mangken manusia ini kalau bisa kak laku jadi pegempang lamba asaka ngangkui sapi traktor sehari bisa loke cak asaka sehari mungkin asaka selaku
salaku kan lau lepet tong lokke salaku labenyaan ben lambek sesaare kan ki lambek saare oleh ning pak lokke mangken salaku oleh petong lokke anu apa ki asa saare mangken cek jen kempang aduh jen bede kuwik mangken alhamdulillah beni karo siang mal masaka seni ke manusia ni kan teti manusia ni ke jen kempang beni jen neng jen aja lambek dengan laku sabor beni akan tekan tuh akan tepeng kanan payam mbak mulen lagi iya masalah keng pada berarti keng ketepaan lambe orang ngalaku bangunan nih kan tukang kaju lambe mun kaju tero alus kan si masa cik melarat tuh lambe kan ki kerja ben banyak bokong melarat namun keng kanyaman muter nangkin jong aja si nyotok makin ngakui mesin kak ngakui mesin lambe nih kemake kelakuan masa nih kemelarat mun lakon lemak lemalem ibe deisak pasa nih kak leku kol peto kalak pole makin ban ngakui mesin kol 11 malam Ibanggalan muni kan tulok ngocap ayam mbok mau lagi. Mi pada kian. Berarti ibanggalan ini cekak kan tuh kak iki. Napa? Berarti ini cekak kan tuh ongku berarti. Bau. Ada apa? Allahumma sholli ala Muhammad. Pernah melaga ditoh nyelesaikan kuburan cek dan teaki malam Jumat. Tapi nyelesaikan kuburan ini ke seminggu 2 kali. Malam napa papogong pan sempat lebah entari sampean. Hitung. Ini kata ribet aki boleh nyelesain. Dan kula magi keterangan hadirin nang situng kitab. Nya mana kitab patahkikul amal. Ni kula ngi kitab bede mobil kitab apa. Ken ngetung cek banyak cer-cer. Yen jak ambian takok mang-mang roh. Kitab ni kayak tulis sareng Sayyid Muhammad ibn Alawi ibn Abbas al-Maliki. Nya mana kitab patahkikul amal fima yanfa'ul mayyit minal a'mal. Nang kitab ni kayak cobuaki yasta'nisu ahlul kubur bi ziyarati ahlihim. Ring kuburan ni kenapa napole keng sampai ecak maca aki. Embian keng aziaro entar melolo. Depak ke kuburan juk toju. Embian lo camace keng juk toju entar ke kuburan. Orang mati ni kecek bungan hatta yarji'ah. Sampai orang seentar ni ka mole bungan pakun tak mari orang seset ni ka. Keng yentari ni gele. Embian tak camace keng entar melolo ni gele. Orang set ni kecek bungan. Napa napole embian pas sampai maca kulhu, sampai maca Fatihah. Tikal ka kuburan tak usah apa pada bensu katu ilah hadratin tak usah cek tak apal lagi lopot tepat ketua na Petra saya baca. Tak usah ilah hadratin lah tojuk ke kuburan pas nikah. Assalamualaikum Bu, assalamualaikum Pak. Padaan beres ya. Mana piring ngekiong kuan dengar. Lah, mbian jawab hilang gelak muni boleh. Pasai ke debu na pasai ke laku pangki kapi. Akan mbian lebantar pun. Beres Bu, beres nah apa punya senikah. Sebagai takriman wa ta'ziman wa ta'adduban sebagai tata krama gering sepo bonus mbak mereka langsung Fatihah kencerna kirim makina ke Nabi Muhammad para sahabat para guru bani kirim makina kapak benembuk sebede ilmu kopur al-Fatihah sini kajak matur pun tak usah apa ila hadratin Allah mbian mah khususon lagi saya baca pahpot lopot tikala jak matur bae al-Fatihah baca Fatihah mari baca Fatihah apa sih apal baca mbian apal kulhu baca kulhu kena itu lokale keng pamare beni pas kulhu mbian ngi Quran baca Quran tangi Quran pulang ngi HP anapa macam di HP aja tak anapa kan makin Quran bisa baik HP baca di HP tak anapa Quran nambian kor oring ngasih maca beni HP ngasih apa maca mun HP ngasih apa maca Quran tak oleh genjeren ya pak lagi di ngaki kok ngaji lo tahu tek Yasin wal Quranil Hakim tak ada pak ada apa naro pak tak titik genjeren jelas ada pak mari sini kampian mari ngaji pada tak ngaji maca kulhu leka al-falak an-nas mari sini ke bahangka astana ya Allah seibecetan gula kencerna pada pak aki kapak benembuk sampun sete ben kala ben bacaan Quran ka dinto ring sepoten kudu mun seksa angka aki seksa nah mun bede icurengan neraka angka aki dicurang neraka mun bede kepunan swarga tambah aki kan nikmatna empon tutup pleman jelas karena kudu ben sampean jelasin tur kadang kala tantar ke kuburan saya baca lo tahu tapi mun tadi si mimpin lo intar Madring bujang sopu ni kamu nak bojongan kena dente orang ngetok. Tetapi orang mecek hebat tak abur jemaah, amun tak abur jemaah tak bojong. Benikeng hebat kon not tak apal.
Jadi mun apa jang tibi kana kini maca kunut. Mun dadi makom kan karo ngala aminan. Amin amin amin. Jadi kan mangken ambian tikal jamak mun malolo mangken nyelase ta uning sa baca ambu kan mangken ta usaha Arab kor Quran na coba. Kor Fatihah na bakun mun karo khususon selain dua nambian empon cak tancung hadirin entare ko furan ni kan mangken. Hadirin atu akhir yang saya tak langkung cak dan ngahol na kulek. Ngahol ni ka benare atu akhir ni ka benare. Pun mari abejeng cak den tek dari orang tu itu akhir benare. Setahun sekalian kita raja ingat nih kan ngunceng tatangke ngunceng parabol. Nomor 2 ko furan tore entare. Tore cak setahun sekalian pabuli pole kebiasaan-kebiasaan kone. Tak uning kan nyelase ni kan. Tahu nih tanyakin, saya kini kan, saya, lebih berapa? Saya mana? Saya, Hasan. Oh mat luki dah rumah. Mi paharing situ nganya mat lo. Coba tanyakin nih kan, napa sih nyami nyelase? Apa nyelase dong? Nyelase aja. Nyelase, apa nyelase? Coba boleh, apa nyelase? Tahu je dah tahu nyelase. Ku leban pengajian adanya kena-kena apa nyelase haram tak ada saya tahu. Mi tahu nyelase cek ni kelak teman hibu ka kuburan kak. Mbian kalau uning nyelase lambat sampean bi yang sepun iki be ka kuburan iki nyelase. Ni kira-kira uning. Ku nama dapat iman gak diman. Mun ku leku sampean sete. Pahbi potran tak yen tarik ke kuburan tak enak keren nampian. Cek salah aki potran nah sampean gagal mangken. Nak kini mangken tak uning kan nyelase. Ku leban nampian kalau uning keng lambatnya pok ringko na lambat. Ki beda salasian. Makin kan tak ada nyelase ni. Tahu semakin. Makin mungkin beda kalau keng hari-hari besar telasen nyelase. Baru beda pola di jauh nabah nyelase. Iya sebagian buk. Sebagian mun lambat kan kapi cak pun malam Jumat ram mi kuburan lambat. Oh, masjid. Oh, kuburan. Di masjid aja keng terajum adung. Entare. Potrane siki kene ka entare. Buk ki. Pek tamu nanti potram pak ki bempak kapi. Di pak kuburan ke benda, ari mbana kake co dua ruah. Ari pak bapang kake boleh ruah de ya. Ari bapang semati di bering ruah de ya. Tahu mak bisa mati kapi lagi ni beda mabi kake je bu. Tetimbian mun mangken ngaji di potran leku sampean sete. Sehari bi anang de kak. Sehari. Cak lambat kuluban sampean ya ceri pebireng tua makin kuluban sampean lanakan. Napa boleh nak kanak selok temani beki beni ku leku pahnya las ya haram tak kena tadi kufurna sampean mun makin tak ya ceri. Ki be makin. Pokongan di anak ni kepung ki keni umur 6 tahun 7 tahun ki bega kuburan. Apa? Mun umur 6 tahun 4 tahun 5 tahun ni kepa kunuro. Mun la umur segemi tahun iya cek tak kira gelem pane cek ke kuburan ngalak sepeda mangkat tar kabung timur je. Ongguan pongki keni ni kenoro mun ki keni. Terus mun jan tua jan katomanen pah biasa. Mun ki keni gagal tak kira mun nagadung tua tak usah orang. Kembang ke biaya bonsai kasa. Mun tro bisa sekot kutu sekot ki keni ben kabe baru norok bunte. Mun nagadung tua tak ning sekot cenggera mun la tua. Mun kadung kerja ni kapan apple kot jo mendel buk tak bisa jadi. Bonsai. Ulah torot kamu dia bae kok tak nonton. Mau coba hahaha mun boleh ya tempat kering apa dina dia. Pongki lemes. Mun kadung kera meltas tak bisa. Oh. Kembang juga buru juga kan bade magi orang. Mun meltas nggak ingat enggak apa biar. Ngadu kok. Allahumma sholli ala Muhammad. Pon. Kira-kira ken makin siap napa tak siap atu aki benga sepo setiap lestari bejeng. Menteri kengan nah hadirin menteri kengan nah. Mun sampean engak pah ngalako beni kule si ontong tapi ring sepona ajunan si becra. Ring sepona ajunan si becra. Mangkana pun mari bejeng. Kenga ideki mari bejeng asar. Pana doa sampean pah toro ya Allah anyu. Kenga ideki mau urip tua aki boleh. Isa tua aki boleh. Hadirin tuan ajunan kak dinto masalamat kau ring sesete keng sayang kau leben ajunan kak dinto tak tu mana tua aki mun tak keng beda acara ketika dinto menter di Allah pering hidayah pah bisa adu aki keluarga sampun sete 2 menter bisa entar ke kuburan seminggu 2 kali tadi kan makin jadwal laki masa kak gula leben ajunan pah seminggu sibuk bentunya tak ambu sekali pah tak kira mikir sekali
Ntar ke kuburan ni gula benajunan selama bunga saya mati masalamat saya nggak ngingai kir. Mun nalong pulong bunore ngetok neng toju saya ke debu capi saya ke debu bebeng saya ke debu beko. Bila saya mikir mati mun tak sambil neng ketibik sambil pikir. Ada spasi nah. Jadi mun pak tambu sekali tunya. Tak usah orang bacaan pemuda spasi tak ning baca. Mun pak tulisan mun pak tak ada letak sekali. Pada maki gula benajunan mun pak kerukeng mikir tunya. Tolili sekali seminggu sekalian ke kuburan ngak ke ngak ya Allah idinna abu setujeng ngaji terus kadang tege tak tahu halal haram terus kadang tege atokar bentatang ke ternyata din budi nak kanto ni male ngak seni kelekah mun seminggu 2 kali bisa ngak gula benajunan insyaallah nafsu ni kalau cek santang hadirin abu gula ben sampean ni kemun ki beres ni beni karo iki bebi nafsu etang kelantang gula ben sampean mun ki des cek bisa ambil tanah ngaraking mak dia ke bayi di andi tak kerotro tanah lah mbak alaku bah bi Allah ipetek kembali tanah yang kumari aku mbeng pikiran ya Allah cek bisa ambil cek rumah begini kini korla tak ketoro keng mak dia lain ben keluarga dia martika iku mampu macam rumah letak ketoro ongku yang kumari aku mbeng boleh ya Allah cek bisa ngolek emun nyander tengah dia tak kedek mampu ngolek bah mari ya Allah cek bisa amasang guleng keng cek le tak ada manco. Mari masang kulangnya kubah mari. Ya Allah cak bisa amasang keramik menabujangi tanah mak le bersih. Mari masang keramiknya ku mari. Ya Allah cak bisa amasang paving menujen tanian le tak leduk. Ya mari. Ya Allah cak bisa amasang pagar alas olar le tak masuk. Kulang genteng tembong mari kolek keramik genteng paving mari pasang. Orang ngale ke kubur. Ni kejaya pun ring Jakarta lagi asik-asik mengejar dunia. Meninggal dunia. Pak burle burana bengtunya atingkan kita sempat mikir mati keluan mati ke ada keng mun mangken seminggu sekalian yen tarik kuburan ya Allah idin nak tang kenangan idin nak ku leku tempat abadi insyaallah tak cek santang nafsu sing bekaula ajunan manter bisa ya malaki amin Allahumma bentak langkung entar ke kuburan gak dinto hadirin bektah putrana bektah nak potona bektah ki beka kuburan mun anak lagi bemulai kini kuleku ketika kuleben ajunan mate bi anak ni kai sehari paku ni sehari keng mun mangken tak hibaga kuburan kuleben ajunan kuleku mate haram tak kerian tadi bi putra kaula ajunan tadi pongki bede kesempatan manter kauleben ajunan bisa sajen ari sajen bagus sajen ari sajen becek sajen ari sajen auba kasih lebih saya ana mangken ni kan kak mun tak sambil ngak pengak sini kasih man ni ka mangken la mulai auba Auba namang kini kata ikhlas sejaman. Auba apa? Auba kan didik. Keng muni punya kibun zaman lambok. Padang si auba makin ni kan. Makin ni halal haram ni kau orang tak ipang bekal bini bi bekal lagi. Kan biasa kan sih. Lamba hadirin todus ajalan ben orang sebeni mahrum menika. Lamba agun cingreng bini si kita eka bini kaib. Mun makin ni kan. Mun tak iko ni bekal ni kesekerasan. Nyaku keng burung, nyaku keng tradisi natan. Cit ngecit dan jalan nang ai dinak sekecok ya rim dah ya. Wah. Nah. Ecor kak nih kajalan. Cor. Napa? Menlo irim langsung dapat. Kita iya bu. Mau saya guncing bekal bining nyeklak sekecok ya rim dah ya sekecok. Tak usah orang pau boy. Ki pocet EPC, mata EPC, medan beni abas masalah sepeda nak gula coba kimun kal bekal kelu. Jadi gula ku tasan Idul Fitri, anak ngombian andi bekal, petelasan bahyen tarikh, Pak ngin cema ale, kenge compok bede-bede tro oni ngaka bekal gula. Ale ki tro iki beka compok yen cema. Jauh bimbian, encem jong, ceng bekal kake je. Encem kibah. Keng tina nak ya kaki mulai ke ada, bekal ada kim ale terakibi tretan nadina. Senika. Tetapi paicem keng cek penyeklak kasih laki, embian boleh minta agar pikiran, cek ringan tekus patrok ke kucing. Nah, tambah gemet deh kok. Seneng. Saking bulan seneng nih kasih haram boleh. Jadi bala keng kutuntar ya ntar si bini tapi deki trakibi tretan nah sini kan.
Lemang kene hadirin ngak nikah nih kak yang kebiasa pun bengkalan yang kebiasa muni mekasan insyaallah saraan ben seboro iki manter bi Allah iso ora gapi ben manter pada tetilan jalan selamat amin daripada tetilan jalan becerah amin daripada tetilan jalan teka hajat amin ben semoga kau leben ajunan bisa atu aki orang sepo seampun seta amin bisa entar ke kufurna setiap seminggu du kaleh manter bi Allah ipa bisa amin sehingga secemper sesenang beni cuma kaula ajunan seki odi tapi keluarga kaula ajunan sesete juga ipa cemper juga ipa selamat sareng ajunan Allah Subhanahu wa taala amin Allahumma ben mari abajeng tu aki kopurna entare senomor telo mun asadeka pasal pak nyebut asmana sesete nika boleh ini mungkin setanda orang lambat sekejap rebah hadirin lambat ini justru berderbah khusus keng mungkin tak osom dan malam Jumat nggak mungkin kemis malam orang lambat atana banyak nyambeli aja pakak kemen nikah kirim ke kurung tolang ke kurung ngaci langgaran apa ini rebah miknya me rebah ya bulan saya mati ngarep dari bebe aja jadi anak maksud tepuk bukan sedikit yang lambat mu namanya sama ibu kalau nyame mantan kan bulan manuman ben pelotan juga asurung sebung di baba ada remah bahada ini mah bedoreng bahada di baba na bu magi bani anang me pola panakan nakan pada di babagi aja ulah torot kah bekanang kikang damba kala nyame pujuk bulan sopu kita sopu lah toju kala nyame jerengkong kadang jerengga kadang jerukong kala nyame belicah mari beli ceceh kala nyame tongkat kadang tongtong kadang teket nyaman yang sama benjeding lepas masuk kan cukup memari teman lambak mun malam Jumat sadekah khusus sering mati nih kak bagi ka guru ngaji bagi kakek sampai lambak berdebu nyaman mun teti guru ngaji pun malam Jumat lo nang kina tanah iku mangken di pondok mun lo tanah kepak hadirin ada apa-apa mangken lambak di malam Jumat agerim abut ngkui gedang udah ki enga itu dungi bendaun gedang nase ben kok telur deh kira maki apa nih rebenambar benambu pun malam Jumat mungkin tak ada pun tak langkong mungkin ni kempala tak ada reba deh kah mun asa dek karum pian pa biasa nyebut sesete empian masang malaman masjid reben apa senikah pa biasa karena empian mun tak ikan niat senikah kencer ni cuma ikule sampian ring sepuna sampian tak milo pa biasa mungkin asa dek kana apa saus abri ke saya saus ya rebena tang embuk ya rebena tang epak dia rebena senika malah cek sak bisa makin ni kamun pas sampai bisa awakop dek kering sepo dek remacaran senika ni le kati ponduk raja kati penyepen kati tabetah kan biasa ber di setiap berapa tahun terkadang ampo pembebasan lahan biasa tinggi wakaf tanah per meter 100.000 kan bersini kebiasaan lagi untuk le kesampian mun tepani tempo na beri kesempatan nggak kesampian empian masang 300 alele sesatos tang wakaf ria sesatos wakaf pak ria sesatos ribu wakaf tang embu teti andi 3 meter samitran nyideng wakaf senikah hadirin nah apa wakaf nikah wakaf nikah saya maksud idza matab nu adam in qata amaluhu illa min salasin mun badareng mati peka amal la kecuali telok selok peka sedaqatin jariyah sedaqah jariyah. Nah, apa sedekah jariyah? Di ulama ahli hadis ai al-waqfi. Sedekah jariyah je waqaf. Ai wa kullu ma sadda aw wa kullu ma yasuddu masadda al-waqf otaba barang senempatin tempat waqaf. Musabbal. Saya kok cak sedekah jariyah benih ni kan. Makin kan sedekah nangki almarhumah ni kan. Sedekah ni ke benih sedekah jariyah ni kan ni ke sedekah biasa. Sedekah jariyah jari ni jarin akili tak gak peka. Nah, apa sedekah jariyah wakaf. Empian wakaf tanah 100.000. Enya maaki kering sepuna ajunan, maka sampai kiamat kencerna akili kering sepuna sampian. Makili karena wakaf ni sampai kiamat pakun tak kira hilang ni kah. Mun nikah pani jeur mari. Bah, wakaf ni kan beda sarta kudu tak mungkoti awal, kudu tak mungkoti akhir. Anapa? Polanan roti nikah hadirin tada tanah kudu wakaf ni. Kamangkan mun sampian 100.000 keding pondok wakaf untuk ring sepo
sampai kiamat akili kencer nak ring sepona ajunan selama pun duk nika yang kui ngaci kencer nak akili tak buambu ni kesek kocak idza matab nu adam ing qata amaluhu illa min salasin mun bedereng mate peke kencerna keng bede telok kenceren tak peke satu sedekatin jariyah napa sedekah jariyah waqaf makan tak langkong mun sampai andi tanah pahe ka parlo masjid mun empian lu andi tunya lain cek beki kapi keng cek cual tang tanah pala kecocok ke gede jadi Arya icual keng make icual dia lo icual kapi dari bunda aja ke laut jo aji ko icual dia bun laut tu pat tujuh tang dia jo ewo ko pakina berapa kak semeter kali semeter juga jo tak apa-apa semeter oleh wakaf oleh tak napa cuman jamun semeter ni kebeni akili kan cerna acret-cetan nyap-cap ceret-cetan iya semeter kak ya tempeng tak makin nyap-cap mun tak buan-buan cek betul pecol bang tapi ni cap-cap aing mun tak buan-buan abah makin karo nyap-cap mun pun malam maki tu ya bu aing betul pemulai kaden ibinan kemarin deki mun jadi tak langkong mun sedekah biasa aki nyebut asmana ring sepo sesede pasal pak biasa sedekah apa boy sedekah rambing pak beki ada benambu ya ada benapa jadi mun sane kekencer na ekere maki kambu bi ghairi ayyang kuso ajru fa'ili empian kencer na tak luang jadi kenceran ni karing sepo na ni kamelo berempah melo berempah mele belu belas sampian oleh kenceran belu belas cukup mun pian asedekah keng lebeki sani keng lebeki cuma sampian se oleh kenceran ring sepona tak melo idem kopur sementara ring sepona ka ditotek dentean sampean bahan di tanah ka parlo jalan laba ke bele pian muntang tanah kana kur keng untuk jalan pun di mak boy tos seket semeter iya mbian justru makin selia untuk jalan dia mun masjid kok nyumbang kana mun jalan jang beda kelebun ada iya mun di Bangkalan apa jawab punten yu apa dengan cara sampai sampai tetok jadi jalan ni kau ada apa depan masjid jihatul am beni wakaf tapi musabbal mun beda tanah sampai ni kapan lo jalan cek pun gik furu jual keng jual kapi ati nama ke semeter ada tang tandik de kena tandik keng tenorok de ada tandik de musabbal de lakar saya ada akina untuk jalan dia selama yang kui jalan di orang lebet pen orang lebet kencer akili kesampian sampai kiamat tambu sekali kenceran ni jelas ki jadi kan kantor kadang senikah orang tang tanah di biko mungkin untuk jalan karena pemuda biko artang tanah di kau tuh ada 100 juta dia karena untuk jalan biko jualnya 1 juta kita udah kenceran sekali lembian percuma itu bang saya ketangguh jual seket separuh seket juta tanah sedekah aki separuh awan senikah kak jadi mun sampai tanah atau di masjid tanah atau di jalan cak jual muda tikal palarang king jual cidik karena ibu kia senikah karena mau dijual mudah, ambian lo asal tu kau sekali. Ini kecuali beli kapi hukum, ambian tak boleh kenceran sekali. Jangan untuk jalan lo apa lah. Aja kau tu nanti 100, dia bilang untuk jalan seket. Percuma ya pemuda, ambian rogi ambian. Pun tiga, tang tanah hari 100 karena hari 100. Biko jual 100 dia, jual 100 kia. Keng cuma mancin aja biko jual separuh seket. Separuh ni biko ibu kia. Kan pada oleh seket kencer, nanti separuh ambian. Jelas ki. Mau mulai. Mebah India ada macam ni kan. Ni kan acara haul kak, mau acara mantan ruhul lem dua album beri. Kian ten mau acara haul ngak nikah ni make lagu si mengandung nasihat. Cepah India. Lem make lagu mun mengandung nasihat oleh kenceran. Karena lagi na mislul kalam. Lagu ni pedubun akan te. Tapi mun lagu ngak nikah ni lagu si mengandung nasihat bani India. Contoh lagu lambang cek sampai tika lopa dek reng tua bini na mulai eka kandung sampai sanunto dewasa hantum java hungge ada ngalto cek paheceng panceng cek datang cek pernah kena Salman Khan kok
Wis, ibu na boleh simpul lagi na boleh tangi, imun ka maurip tangi. Jadi mabade acara sampai kan 4 jam. Mbian mun terus banyak lagu ni cek ngunceng holil, ngunceng halilir. Aja banyak. Pon, sepertama atu akireng mate cak dentek ketika andi acara kak dinto. Pun mari apa jeng tu aki. Tak usah cak Arab, cak matura pada. Siap kira-kira. Nomor 2, kufuran ni katore entare boleh. Apa benda ben zaman konah. Ben kufuran ni ka entare hadirin. Cak dentek malam Jumat. Lamba ada dentek malam Jumat pulan lamba ni ka orang mun lemah lempak kun sahabat lah konah. Mungkin mereka mau rip pakun ala ko orang. Ketika pan sibuk mereka malam Jumat tak entare. Cak dentek malam Jumat. Pokong koran seminggu ko tuduh kali ke kuburan pas potrahan kiba ngajari anak mak le anak ni kemudian nomor 3 mun asadeka pa biasa aki nyebut keluarga si ampun sete cek ketibi ikan cerna pa biasa bi lebih sampean pa bisa awakop tanah kering sepo cek saloke mun bede ponduk bede pembebasan lahan untuk wakop per meter 100 per meter atau seket mbian nyari tangan kita andi PC nyari tangan wako fakir kering sepon nama lereng sepon ajunan kak dinto hadirin beda kenceran saya tak peka akili kering sepon jelas lagi demikian sekilas info abah kok akar de iem pok jemu kudu ngulek beri bah minta boleh pon sapora sana sambil kerja begila engki saya berdepak manter engen kangen nah manter kabareng nah hidayah pak ikalako mun hulil yasin tak kira bisa ngubah sampean kak saya tak alako pahalako tak bisa mi hulil yasin cek nabi no tak bisa sama Islam anang saanya makan an mi hulil yasin cek Nabi Muhammad tak bisa sama Islam baca ading saanya ma Abu Lahab kengku lema depak mi pola kabarengan hidayah di Allah pah ingat ke ngai pun bali apa jeng pah ikalako pah kakufuran ongku pana sedekah pah ke ngai mi pola sagak din tumun hulil yasin tak bisa maderem making cuma bisa madepak mi kepuringan kalaban hidayah Allah pah bisa ia malakyongku amin subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik hadanallahu wa iyyakum ila siratil mustaqim thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh